Engenza ukuthi ngiyethemba ukuthi abantu bayaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Njengamanje ngizoni-update-a-ke ngokwamavoti ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lapha. Soqala-ke ngo-national mase silandela-ke lapha ngokwama-province ukuthi ngabe izinto sezihamba kanjani njengamanje. Izinto-ke zihamba kanje masikhuluma-ke ngo-national siku-94.66% complete wabantu-ke amavoti-ke asebaliwe. Njengamanje izinto zisahamba kanjena-ke wey'ngane zawethu kunibhekela kamavoti ukuthi ahamba kanjani. Bafowethu ANC sasihola phambili lapha ngamavoti-ke awu-5,956,678 mase kulandela-ke i-DA ngamavoti awu-3,151,049 mase kulandela-ke umkhonto wesizwe ngamavoti-ke awu-2,094,444 mase kulandela i-EFF ngamavoti-ke awu-1,382,384 mase kulandela-ke i-IFP ngamavoti-ke awu-576 413 576,413 i-IFP mase kulandela-ke i-PA ngamavoti awu-302,789 mase kulandela i-VF Plus ngamavoti awu-200,231 mase kulandela i-Action SA ngamavoti awu-169,038. Siyadlula-ke manje sibheke lapha ngokwama-province ukuthi ngabe-ke izinto zihamba kanjani. Siqala lapha e-Eastern Cape check ukuthi ngabe-ke izinto zihamba kanjani. Lapha e-Eastern Cape izinto-ke noma kubalwa kwamavoti kuku-94.84% complete. Usho sekuseduze-ke kuvalwe noma-ke kuqedwa kokubalwa kwamavoti. Izinto-ke zihamba kanje lapha kulesa sifundazwe sase-Eastern Cape ukucheckela nje. ANC ihamba phambili ngamavoti awu-1,033,470 mase kulandela-ke i-DA ngamavoti-ke awu-217,518 mase kulandela i-EFF ngamavoti-ke awu-162,218 kulandela i-UDM ngamavoti awu-59,013 mase kulandela i-PA ngamavoti awu-32,292 kulandela i-ATM ngamavoti awu-26,418 kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti awu-24,119. Siyadlula-ke la e-Eastern Cape sibheke kwenye province ukucheck ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani noma sigijima sona lapha e-Free State ukuthi-ke ngabe izinto zihamba kanjani. Free State siku-98.99% complete umavoti-ke asebaliwe. Sekusele nje kancane ukuthi-ke kuqedwe-ke lapha ukubalwa lapha-ke esifundazweni sase-Eastern Cape. Izinto-ke zihamba kanje lapha e-Eastern Cape ukucheckela-ke wey'ngane zawethu ANC sihamba phambili ngamavoti awu-427,465 mase kulandela-ke i-DA ngamavoti awu-175,520 kulandela i-EFF ngamavoti-ke awu-112,427 kulandela-ke i-VF Plus ngamavoti awu-25,377 mase kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti-ke awu-18,262. Sadlula-ke la sibheke-ke kwenye-ke i-province sesigijima-ke sibheke lapha-ke eGoli-ke kwandongazi uyaduma eGauteng si-check ukuthi zingabe izinto-ke zihamba kanjani. eGoli-ke siku-87.09% complete wamavoti-ke asebaliwe ukuthi izinto-ke ngabe-ke zihamba kanjani. No, izinto-ke zihamba kanje. i-ANC sihamba phambili noma-ke sihamba phambili ngamavoti awu-1,155,620 mase kulandela-ke i-DA ngamavoti awu-925,274 mase kulandela i-EFF ngamavoti-ke awu-435,448 mase kulandela-ke umkhonto wesizwe ngamavoti-ke awu-328,948 silandela i-Action SA engasibekile-ke nawo phansi amavoti-ke awu-137,372 kulandela i-VF Plus ngamavoti awu-83,787. Siyadlula-ke la eGoli sibheke kwamanye ama-province ukucheck ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Sigijima sona lapha KwaZulu Natal
check ukuthi izinto ngabe zihamba kanjani. Amavoti asebaliwe-ke sibale lapha ku-92.34% complete. Amavoti-ke asebaliwe, abona ukuthi-ke sekuyaqedwa njengamanje ukubala kwamavoti. Sekusele kancane nje ukuthi siyivale. Cishe namhlanje kuyophela usuku namhlanje kuyobe sekuphelile-ke ukubalwa kwamavoti. Izinto zihamba kanje-ke lapha wey'ngane zakwethu KwaZulu Natal. Ukucheckela nje umkhonto wesizwe usahamba phambili ngamavoti 1,340,936. Mase kulandela-ke i-IFP. Sishintshile-ke izinto njengoba-ke i-IFP bekade ikunumber 3, seyishintshile-ke izinto i-IFP njengamanje ikunumber 2 ngamavoti-ke 582,894. Kulandela-ke i-ANC ngamavoti 532,215. Mase kulandela-ke i-DA ngamavoti 374,785. Landela i-EFF ngamavoti 69,590. Zinjalo-ke izinto lapha-ke KZN. Siyadlula-ke sibheke phambili ukucheck ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani-ke kwezinye izifundazwe. Siyagijima lapha eMpumalanga ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani lapha-ke eMpumalanga. Ukubalwa kwamavoti kubhekeke ku-96.52% complete. Sekuseduze-ke qedwe-ke ukubalwa kwamavoti. Izinto-ke mangabe zimi kanje lapha esifundazweni saseMpumalanga, i-ANC isahamba phambili ngamavoti-ke 558,936. 558,936 hamba phambili lapha i-ANC. Mase kulandela kumkhonto wesizwe ngamavoti-ke 187,170. Mase kulandela i-EFF ngamavoti-ke 153,127. Mase kulandela i-DA ngamavoti 132,456. Mase kulandela-ke i-VF Plus ngamavoti 17,437. Phinde kulandela i-Action SA ngamavoti-ke 5,832. Siyadlula-ke lapho sibheke uyocheck-a kwenye province ukuthi ngabe-ke izinto zihamba kanjani noma. Sibheka lapha eNorthern Cape. Northern Cape kuphelile ukubalwa kwamavoti. Imiphumela-ke ngeke ngayisho kule video-ke ephelile. Kugcine-ke kume kanje. ANC iphuma ku-number 1, DA yaphuma ku-number 2, EFF yaphuma u-number 3. Siyadlula-ke kwi-Northern Cape. Sicheck-e lawa kamanye ukuthi ngabe zihamba kanjani. Masigijima lapha eLimpopo ukuthi ngabe-ke amavoti athini. Lapha-ke ku-94.99% complete-ke ukubala-ke kwamavidiyo. Zihamba kanjalo-ke izinto wey'ngane zakwethu-ke sekusele kancane nje ukuthi siyivale lapha-ke eLimpopo-ke njengamanje amavoti ahamba kanje. ANC isathola phambili ngamavoti 987,719. Mase kulandela i-EFF ngamavoti-ke 184,816. Landela-ke i-DA ngamavoti-ke 80,238. Mase kulandela i-VF Plus ngamavoti 15,623. Mase kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti-ke 11,464. Mase kulandela-ke i-UAT ngamavoti-ke 11,061. Siyadlula-ke lapha eLimpopo sibheke lapha-ke esifundazweni sase-North West ukuthi ingabe-ke zihamba kanjani izinto. Lapha-ke North West ukubalwa kwamavoti kuhamba kanje njengamanje seku-90.91% complete amavoti asebaliwe kulesa sifundazwe. Izinto zihamba kanje-ke North West wey'ngane zakwethu. ANC sasihola phambili ngamavoti-ke 449,508. Mase kulandela-ke i-EFF ngamavoti-ke 130,165. Kulandela-ke i-DA ngamavoti 92,775. Mase kulandela-ke i-VF Plus ngamavoti 20,502. Mase kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti-ke 15,313. Landela i-Action SA ngamavoti 11,469. Zakhala-ke wey'ngane zakwethu sisibheke lapha-ke esifundazweni sokugcina-ke okuyi-Western Cape ukuthi ngabe-ke izinto zihamba kanjani lapha e-Western Cape. Njengamanje Western Cape-ke siku-95.61% complete amavoti-ke asebaliwe kulesa sifundazwe. Zihamba kanje-ke izinto lapha kuleya ndawo. I-DA isathola phambili ngamavoti 985,738.
198, kulandela ke ANC ngamavoti ka-363,603, mase kulandela iPA ngamavoti ka-149,488, kulandela i-EFF ngamavoti ka-96,104, kulandela i-CCC ngamavoti ka-44,370, mase kulandela ke i-VF Plus ngamavoti awu-31,796, kulandela ke i-AL Jama ngamavoti awu-25,598, kulandela i-ACDP ngamavoti awu-24,055. Zinjalo izinto ukukukhumbuza futhi again lapha ke ku-national ukuthi izinto zisahamba kanjani, zihamba kanje izinto siku-94.82% complete. Sekuseduze ke kuvalwe lapha ke ku-national njengoba ke uzibonela izinto zime kanje. Amavoti ke sahamba kanje njengamanje. ANC isathola phambili ngamavoti awu-5,968,190, bese kulandela i-DA ngamavoti awu-3,159,203, base kulandela umkhonto wesizwe ngamavoti awu-2,101,415, base kulandela i-EFF ngamavoti ke awu-1,385,665, base kulandela ke iNkatha Freedom Party IFP ngamavoti awu-578,452, base kulandela ke i-PA ngamavoti ke awu-302,956, landela ke i-VF Plus ngamavoti awu-200,694, mase kulandela ke i-Action SA ngazibekile ke nawo phansi emaqenjini ke lapha ke nayo ibheke 169,464. Zinjalo ke izinto zolokhu update nje ukuthi ngabe ke izinto zihamba kanjani njengoba kukhetho lokuqhubeka ke ukubalwa ke kwamavoti. Mina sengiphuma kanje.